Šta to beše? Čak 60% dece u Srbiji ima neki poremećaj govora, jezika, ponašanja ili učenja, pokazuju podaci Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju. Poređenja radi, 1953. godine udeo dece sa poremećajem govora bio je samo 8%. Da je broj dece sa poteškoćama u govoru u porastu, potvrđuje nam i Violeta Mihajlović, logoped u osnovnoj školi Sveti Sava u Nišu. Porast govornih poremećaja jeste evidentan i zaista imamo oko 60% dece koja dođu u školu sa poremećajem govora i jezika. Oko 25% učenika nama ostane sa teškoćama u čitanju i pisanju, da kažem nekako nedovoljno pismeno, ni jezički, niti tehnički. Razloge ovih poremećaja stručnjaci traže u prenatalnom razvoju, u samom činu rođenja i periodu ranog razvoja do 1. godine, a faktori rizika su brojni. Na razvoj verbalne komunikacije zasigurno utiče genetika, ali i stres, visok pritisak majke tokom trudnoće, kao i prevremen ili težak porođaj. Mogu biti organski uzroci kao posledica trudnoće, porođaja i nekih trauma koje su se desile u međuvremenu. Znači, ili deca koja su prevremeno rođena ili deca koja su rođena kao riziko bebe, koje već pokazuju neke znake, znači nekog disharmoničnog razvoja, što roditelji već znaju. Međutim, što se tiče ovih drugih, hajde, to se već prati medicinski, to se timski prati i već dete dođe sa nekom određenom dijagnozom, tako da smo i mi upoznati sa celim tim slučajem i roditelji i zna se kako ćemo dalje da radimo. Znači, što se tiče ovih drugih organskih smetnji, baš vezano za govor i komunikaciju, to jesu razni deformiteti vilice, zuba, jezika, znači logomotornog aparata ili govornog aparata. Znači, može biti i posledica oštećenog sluha ili posledica oštećenog vida, ali uglavnom je deformitet govornih organa. Ili je isturena vilica, ili je visoko nepce, ili su u pitanju krajnici, treći krajni koji povremeno zatvara bubnu opnu, pa dete povremeno čuje, povremeno ne čuje i ne može dobro da razvije svoj glas i govor. I sredina u kojoj dete odrasta ima veliku ulogu, jer se govor deteta mora stimulisati. Ono što čini mi se da je danas veliki uzrok nerazvoja govora i oštećenja govora, to jeste dugo sedenje ispred televizora, gledanje crtanih filmova, praćenje video igrica, gde ono što sam ja primetila, gde deca jako dugo nemaju povratnu informaciju, gledaju te pokretne slike, to im stvara veliku nervozu i to im u stvari remeti i pažnju i apstraktno mišljenje i pamćenje i to ih dosta zbunjuje. Ono što je još jedan od uzroka koje roditelji mogu da izbegnu kako bi se komunikacija dobro razvila, to jeste cucla, to jeste sisanje prsta i to jeste da se obrati pažnja na položaj jezika u usnoj duplji. Zašto? Zato što nama jezik, kada ćutimo, znači stoji uglavnom gore iza gornjih zuba naslonjen na nepce. Ukoliko dete koristi cuclu ili sisa prst ili stalno ima nešto u ustima, neku igračku, stalno voli nešto da ima u ustima, jezik pada. Jezik stoji dole, pogotovo ako gleda crtani film, nešto radi, a još ima cuclu ili već nešto, ili sisa prst, onda jezik ostane u donjem položaju.
jezikom se najviše proizvode i stvaraju glasovi. Ukoliko je jezik tako u neko duže vreme, onda će se sigurno pojaviti problem i bit će potrebno da se uključi i logoped. Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka da dete pođe u školu. Govorni poremećaji jesu ono što je odstupanje od normalnog, uobičajenog govorenja. Kada ljudi kažu govorenja, aktivnog slušanja, gestikuliranja, razumevanja onoga što govorimo, pričanja, znači onoga što smo čuli, da ponovimo, da ostvarimo dobru komunikaciju sa sagovornikom, sa drugim ljudima, da privučemo svojim govorom pažnju, svoje okoline. Znači, ako sve to neko ne može, sve to nazivamo govornom manom. Znači, koliko i tempo i ritam u govoru nije dobar, ukoliko melodija glasa nije dobra, ukoliko je sam glas kao glas suviše, da odstupa suviše piskav ili suviše dubok, takođe nešto što privlači pažnju, ali nažalost u nekom negativnom kontekstu, znači već mislimo da tu ima nekog problema. Samo jedan poremećaj govora može izazvati velike poteškoće tokom školovanja deteta. Šta se dešava toj deci? Oni su svesni da imaju neki problem. Da li je to sada ili iz oblasti fluentnosti i tempa govora. Znači, da li dete zamuckuje, muca, već je svesno kada krene u školu, ali ako o tome se nije pričalo ili se pričalo sa nekim strahom kako će ono sada u školi, ajmo brzo da vežbamo, pričaj lepo, lagano, polako, da u školi da ne mucaš, da to bude sve kako treba. Znači, dete će doći već u školu sa jednom traumom i sa jednim uverenjem da nije dovoljno sposobno, spremno i pametno kao druga deca. Ukoliko dete ne razume značenje reči, ne može da se igra rečima, da ih povezuje, takođe je svesno toga i sa polaskom u školu ono će se atipično ponašati. Znači, kada se krene da se uče razni tekstovi koji sada su formalno drugačije napravljeni, ono će se ili povući u sebe i jedva čekati da to vreme u školi prođe ili će početi da pravi neke problemčiće, znači da se možda zadirkuje sa drugom pored sebe ili će početi da privlači pažnju učitelja, učiteljice na neki svoj specifični način, da li će dobacivati nešto, da li će plakati, da li će stalno tražiti da izlazi sa časa. Znači, to su sve segmenti koji učitelji odmah prepoznaju na početku. Ukoliko dete ne shvata, nije zainteresovano za čitanje ili pisanje, jer je proces čitanja i pisanja prvi najvažniji kada dete dođe u školu, ukoliko ono shvati da ne može da čita, da njemu slova beže, da ne može da prepozna slova, da ne može slova da poveže u slog, posebno ne u reč, posebno u rečenicu, jer njima još uvek na početku školovanja rečenica kao jedan iskaz. Ne prepoznaju tu delove reči, ne prepoznaju delove rečenice, to njih jako zbunjuje, takođe će odreagovati na neki svoj način koji je ipak uočljiv u odeljenju. Tako da, šta se tu dešava? Tu se obično deca doživljavaju kritike, opomene, da sede i da slušaju, da budu pažljiva, međutim, nemoguće je to. To je nemoguće uspostaviti sa decom koja već daju neke znake da tu nešto treba poraditi. Iako svi podaci govore o porastu broja dece sa poremećajima govora, mnoge škole u Srbiji nemaju logopeda, a logopedski pregled pre dolaska u školu nije obavezan. Odgovornost da prepoznaju problem u potpunosti zato prelazi na roditelje.
Uglavnom, roditelji ne prepoznaju neke govorno-jezičke teškoće, osim ovih najbanalnijih, da kažem, što se čuje i što se vidi. Ostalo, recimo, kada dete dođe u školu, to što se ono ne snalazi u svojoj sredini, to što se ono tamo stalno osjeća loše, to što dolazi kući i ne želi da piše domaći zadatak, to što ne zna da ispriča šta je bilo u školi, šta su oni danas učili, što zaboravlja domaći, što nerado piše domaći, što stalno odugovlači kad će da krene da piše taj domaći, pa to postane noćna mora i za roditelja i za dete. Znači, roditelji ne znaju uzrok, ne znaju zašto se to dešava, šta rade, pripisuju, prvo se sekiraju naravno zbog toga što je to tako i pripisuju dečjoj lenjosti, nesavesnosti, neodgovornosti, a u stvari za ovoga sigurno da leži neki segment takozvanih minimalnih moždanih disfunkcija, znači nerazumevanja onoga o čemu se tamo priča, jer naša je nastava pretežno verbalnog tipa. Deca su još uvek uslovljena da sede, da slušaju i da putem aktivnog slušanja uče i reprodukuju svoje znanje. Dete koje ima poremećaj aktivnog slušanja nije u stanju da sluša više od 10 minuta. Čak i kada pogledate neke odrasle ljude, više od 10 minuta ne mogu da vas prate. Pogotovo kada na času imamo mnogo izazova, mnogo novih reči, mnogo tema, a dete nije u stanju da proprati tolike izazove, da ih poveže. Znači, tu se odmah na aktivno slušanje nadovezuje i logičko mišljenje i povezivanje, što znači da opet postoje minimalne moždane disfunkcije i da to nije za kažnjavanje i za osuđivanje, već se treba analizirati šta je to, kada se ono isključilo, kada je počelo da traži neku igračku da se igra, kada su počele da mu padaju olovke, deca koja imaju poremećaj dispraksije, znači takozvana nespretna deca. Njima se često dešava da im nasred časa i u toku časa čak i više puta padne pernica, padne sveska, padaju olovke. Nije to namerno, uglavnom se pripisuje, može da bude naravno kod neke dece i namerno. Ali nije to namerno, to se dešava potpuno neplanirano od strane deteta. Šta se dešava? Dete se opominje, kažnjava, šalje psihologu, počinje onaj krug, začarani krug koji nije dobar za dete, koji ima neke minimalne moždane disfunkcije, jer to može da prepozna samo logoped putem testova koji se rade na početku, znači na upisu u prvi razred. Momenat započinjanja tretmana kod logopeda ima presudnu ulogu. Ukoliko dete započne tretman do 3. godine, završit će ga najkasnije do 5. a imaće vremena i da stekne veštine neophodne za normalno školovanje. Međutim, ako se tretman započne sa 5 godina, problem se usložnjava, jer ga obavezno prate i poremećaji ponašanja i pažnje. Kako kreće rad sa logopedom? Kada dete dođe u školu gde ima logopeda, uradi se najpre testiranje koje je obavezno, napravi se evidencija poremećaja po vrstama poremećaja i zakažu se termini kada deca dolaze. S obzirom da ima veliki broj dece sa govorno-jezičkim problemima, onda smo i mi uslovljeni da radimo više grupne radove, znači grupne tretmane, da se ta rehabilitacija sprovodi u grupi, što i nije loše za školsku decu, odnosno ja kako radim, ispostavilo se da je dobro, zato što oni gledaju jedan od drugog, uče jedan od drugog, drugo prepoznaju da nisu jedini, da i druga deca imaju slične probleme. Ono što je baš usmereno na rehabilitaciju govora i jezika, to je da radimo po pola sata
sa decom, međutim, to nije jedini rad. Znači, to je ono što preporučim ja kao logoped, ono što treba da se nastavi da se radi na času, što treba da se nastavi da se radi i kod kuće. Znači, jedan kontinuirani rad u tom lancu ljudi. I drugo što je tu jako, jako važna dobra saradnja sa roditeljima, gde komunikacija zaista treba da bude pozitivna, sa puno poverenja s obe strane. Znači, gde je zaista potrebna i velika volja i odluka da želim svom detetu da pomognem, da istrajem u tom radu, da ćemo zajedno napraviti plan i program po kojem ćemo raditi, ali u taj plan i program je onaj glavni akter je dete. Znači, od njegovih potreba, interesovanja, mogućnosti, mi pravimo najjednostavnije stvari, pa onda povećavamo zahteve, tako da i detetovo samopouzdanje kroz taj rad sve više i više raste. Skoro svakodnevno doživljavam radosti, delim radosti sa njima, jer mi se stalno javljaju sad i kao studenti i kao srednjoškolci da su recimo devojčica koja je imala jedno teško mucanje, odličan recitator, znači da je recitovala pred velikim brojem ljudi. Pre toga smo se čule, imala je malo tremu, jer još uvek negde u podsvesti stoji strah od tog poremećaja koji ima, da li će se njoj desiti sada da opet ona pogreši, pa onda opet malo razgovarate pa radite, to je retko, ali znači ipak razgovori traju i mnogo, mnogo duže. Ono kad smo pričale o vremenu, znači koliko vremenski to traje. U zdravstvenom sistemu svih nivoa u Srbiji radi svega oko 350 logopeda. Manje od 100 ih je u obrazovnom sistemu. U sistemu socijalne zaštite svega ih je 50-ak. Na 15 do 20 hiljada stanovnika u Srbiji dolazi samo jedan logoped.